فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك قادح إلى ربك قدحا فملاقيه. اللہ تعالیٰ ہے شکر الله ہے صفات ادا کنن خدا را باید شکر گوشن مموچان که الله ما مروچی توفیق عنایت کو. ما در یہ مسجد دلگان ہے در یہ روستا بابرکتن به الله تعالی ہے یاد ابنندن و شاء الله یاد کنن و آخرت صحبتانا و دینی صحبتانا ادا گوش کنن و بدین. یا الله تعالی ہے نعمت در درجه اول من شکر گزارون شوتی رب شوتی پروردگارا و بعد شما مردم عزیز که شرح دور و نزدیک شما تشریف آورتا و ایوتی طالب مهمانان منتظر بودو و ما منطقه آزاد بازدید داشت و دا کم مارش نگه داشت و ما دیر شما خدمت رستن ما شما عذرخواهی کنیم و خصوصا من شکر گزارون شیخ عبدالنبی و شیخ شیران و شیخ دوست محمد که فرزندان صالح مردم و نیک مردمان که شیخ چراغ و شیخ گل محمد فرزند و اولادند. شیع عزیزان شیع علماء و همراهان که ما در خدمتش بودگان و شاه مفتی صاحب مولانا محمد قاسم الله تعالی مچن عزیزانا پهکنانا جزای خیر عنایت کن. الله وتی رحمتانا منی و شما سر نازل کن و الله تعالی من و شما را متوجه بوتی ذات طرف بگردینی. سرود شمالان روان بود جالب وانک بود و آیات قرآن هم تلاوت بودن و مختصر وقت من چند جمله نصیحت و عرایزم و عرض کنی شما خدمتا و بعد دعای بید الله تعالی همه چیزی که در گوشک بوتا گوشک بید وشکنک بوتا بید و تی بارگاه قبول کند و مقبول دارید. منی عزیزان زی همراهتانو با هم ماشین تا صحبت بود و برال گوشته که مسجد دوشی چه صحبت بیت مشورت بود و عزیزی گو که ما مچان دل مقدرین تو ما مچان دل سرا سنگینین تو پریشانین تو در رابطه با همیشی صحبتی بید و چند جمله خدمت شما ای الله تعالی بوتی لطفا چیزی به زبان بیارید من شما خدمت عرض کنین که الله رب العزت دو تعلق ما و شما را ایده دنیا تا عنایت کرتا و یک تعلق با شما را گونه دنیا هداتا ما و شما شمی زمین پیدا بودگان بعد برگردن به همین زمین و وقت همین مشمه جسم و جان هم شمادیات آیند یعنی شمی زمین آیند. کل چیزی که در شما یه عالم تا گندید ای کل مادیات همیشانشان ماه روچند آسمان زمین یه درختانا یه تمام منافع که ایده موجودن ظاهرین ای کل مادیاتان ایشان اسباب دنیا هن و ایشان ما و شما نیازند ما و شما ضرورتن ما و شما که ایده زندگی کنم ما و شما را به ورگ نیاز بید به لباس و پوشک نیاز بید به آب نیاز بید یہ کل میں نیازاتان ظاهرین اسباب دنیا و اسباب مادیاتان و نبید که ما بگوشم ما دنیا به طور کلی ترک کنن نه ورانو نه پوشانو
همه چیز ویل کنن، نه الله چنان دستور داتا و نه امکان پذیرن و برخلاف سنت الهیه که ما گو دنیا ها قطع تعلق کنن، قطع ارتباط کنن، به قول بعض دنیا ها سے طلاقب کنن و سر به غاران و به جنگلان و کوه هم جنن و ما زندگی کرتگ نکنن. منی عزیزان لابد ما و شما باید گوری دنیا ها ارتباط داشته بیان. یہ دنیا را اللہ برای ما و شما جوڑ کرتا. یہ دنیا ہے منافع مال من و شما، یہ روچ مال شما ہیں، یہ پچیز دیگری نہیں آتا. یہ روچہ را اللہ جوڑ کرتا تا شما روشنائی تامین کن، شپ جوڑ کرتا تا شما را آرامش بدن شفا و شما استراحت کنید تو آرام کنید. یہ دریا برای شما آتا و یک کل منافع دنیا برای من و شما آتگن. یک منی عزیزان یک تعلق ما و شما یشن و یک ارتباط دیگری الله من و شما را عنایت کرتا که ارتباط گو خالق آئین، گو اللہ رب العزت آئین، گو پروردگار آئین و اصلی میں ارتباط یہ میں ضرورت ہیں، یہ میں نیاز ہیں، یہ میں حاجت ہیں کہ ما گوری دنیا ارتباط گران تعلق داشته بیان ش دنیا منافعان صحیح استفاده کنن، ش دنیا منافعان صحیح بارآورداری کنن و یہ میں نیازان، میں ضرورتان، میں احتیاجان. و اما یک تعلق دیگری اللہ من و شما را عنایت کرتا کہ تعلق گو خالق آئین، گو اللہ رب العزت آئین، گو ذات ہے کہ منی اتی خالق ہیں، منی اتر جوڑ کرتا و گو ذات من اتا ارتباط باید گرن کہ یہ آسمانانا، یہ ستارہانا ماہ و روچے جوڑ کرتا، یہ جہان و یہ عالمیان خلق کرتا. عظیم ذات بزرگ خدا منو تقوی در ارتباط بیان و رابطه برقرار کنن و تعلق برای داشته بیان و یہ تعلق میں گو اللہ تعالی گو ایمان ذریعہ بید. منی عزیزان یہ تعلق اولی گو یشین کہ ما بے اللہ وحدانیتا، اللہ یگانگی، اللہ توحیدہ ما اقرار و اعتراف کنن. منی عزیزان نقطه یاد بو شما خدمتا، من یہ نقطہ لوٹتا ہوں شما خدمتا یاد کنین کہ ہیچ نعمت به دنیا ایتا، ہیچ نعمت در برابر نعمت یشی نہیں کہ انسان اللہ وحدانیت ابزان، اللہ یگانگی، اللہ توحید و خدا شناسی بالا ترین نعمتن. شما زانیان ملتانی که مروچ بوتا عبادت کنن، درختان و درچ کنن عبادت کنن، سنگان پرستش کنن، بیجان سنگان عبادت کنن، چک دنیا ایتا زلیل ها، چک دنیا ایتا پستان، آوان تعلق ہم گو دنیا منافع ہیں، بعد آوان خدا ہم مادیات ہیں، آوان خدا سنگ، آوان خدا درخت، آوان خدا بوتے بیجانیں ولہذا ارتباط کو اللہ ندارن. اہل ارزن زمین تا ماندگارن، آوان فرواز بے اللہ نمگا نصیب نبید و ہرگز اب اللہ رب العزت نرسن. ہمیں زندگی کنا ہمیں میرا و ہمیں بے جہنم تا روان. اللہ منا و شمار نجات دن. اما اللہ وقت رابطہ یہ کہ اللہ برقرار کرتا برای بندگاں. انبیاء دیم داتا کہ مردمان ندا کنا، توار کنا مردمان کہ آئے مردم دنیا شما گو اللہ رابطہ برقرار کنے. لا الہ الا اللہ اس مردم تعلیم داتا و دعوتش داتا بھی کلمہ آئی مانا یہ سن کہ ما اللہ وحدانیتا، اللہ عظمتا، اللہ بزرگیا ما جا بیارانو گو اللہ رابطہ برقرار کنا، رابطہ ایمانی، رابطہ اعتقادی و بعد اللہ بندگی کنن و اللہ تعظیم کنن، بے اللہ ادائے احترام کنن. یہ نماز اللہ تعالیٰ کے گردین تدر عباداتان تا یہ ہما تعظیم برای رب العالمین. نماز یہ تا برای اسی کہ اللہ تعظیم انجام ہوا. نماز کو اللہ راز و نیاز ہے، نماز اللہ بندگی ہے و نماز اللہ تعظیم تو ادائے احترام ہے. بعد اللہ دوستا بیت ایشی کہ ما در صفانتا جنبیا و سب
وانوتی راس گرن مانند صفم فرشته یک شما دیما بی عنوان پیش نماز و ما وقت الله اکبر گوشی دست جمی برون بالرکوع وقت سمع الله لمن حمد الله اکبر گوشی به سجده بروان و الله همی دوست بی که ما را دست جمی بندگی کنا ما در سفر نماز گزارن حضور پیدا کنا ما وقتی نماز پا جماعت بانم بجایشی که تنهایی الله تعظیم کنن و بندگی کنن الله دوست بی ما دست جمی ته مساجدان آو خانه هانے کے سازک بوتگا و بنا بوتگا برای اللہ بندگی ہماوان تا مسجد و تی نماز ادا کنا اللہ یہ دوست بھی اللہ یہ پسند بھی و اللہ ہم عباد عزیزان یہ تعظیم عروتی کردین تما و شمی سرا یہ ہم ارتباط کو پروردگار ہیں اللہ تعالی عباداتنا مالین ہم کردین تا گو مال ذریعہ مالا برای دوستا مال دوست ہیں ولیش مال دوستیا اللہ دوستی غالب ہیں ش اولاد دوستیا ش والدین دوستیا ش تمام یہ تعلقات ہیں کہ دنیا تعلق کے ساتھ بیان اللہ تعلق اللہ محبت اللہ دوستی غالب بھی ولہذا منی عزیزا مالا برای اللہ قربان کنا مالا برای اللہ تعالی دیا ويه تعلق أنا وتي الرابطة هنقول الله سبحانه وتعالى روزة جران يتعلق مع الله حجر روان يتعلق مع الله تعالى وقرآن تلاوتكنا الله ذكر أنجام ديا دس بالا يارن الدعاء كنا والله الراز نيازكنا بندگان الله تعالى خدمتكنا یہ ہم منی عزیزان در جہت برقراری ارتباط ہے در جہت برقراری رابطہ بر رب العالمین ہے ما اگر بہترین سفرہ سرا منندہ کہ بہترین غذا میں دے ما یر بھی ہر منافع وقت مناسب یہ ہے کہ ما وتی رابطہ کو اللہ برقرار کنا دل متوجہ اللہ بگر دینا اللہ یہ نعمت تھی کہ تے عنایت کرتا ہر بہرمندی وقتا ہر استفادہ وقت اسلام تعلیم میں شما اللہ یاد کنے آب ورد اول بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت بسم اللہ گوشے توجہ بے اللہ طرف بکنے وقت آبا تمام کنے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ بوانے والرابطہ مجدد گو اللہ برقرار کنے وقت نانا ورگے وقتا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بوانے و ارتباطہ کو اللہ برقرار کنے وقت نان حلا سبی تو سفرا الحمدللہ بعد اللہ شکرہ ادا بکنے بعد رابطہ اول و آخرہ با خدا وسط ہم نبایت شاء اللہ فراموش بو وصفن ہم اللہ نامہ یاد کنے نو بنامہ اللہ وصفن وقت پادکایان اللہ نامہ یاد کنے نو پادایان منی عزیزان یہ ارتباط اللہ ہے دومی ارتباط یہ ارتباط اصلی ارتباط ہے ہمیں رابطہ منو ترى اللہ خلق کرتا ما وشما برای ہمیں رابطہ ہے برقرار کنگا یہتگن دنیا تا ما وشما را اللہ پمی مقصد جوڑ کرتا یہ مسیر فطرت مسیرن یہ مسیر خلقت مسیرن منی عزیزان یہ رابطہ وقت برقرار بھی گو اللہ موسم دلان سنگین نبا مسم دلان زنگ نگرا مسم دلان گران نبا سختی نہیں قساوت قلبی نہیں غم نہیں اندوہ نہیں پریشانی نہیں چرا کہ رابطہ گو رب العالمین برقرار ہے اما وقت یہ رابطہ یہ تعلق منی عزیزان گو اللہ کم رنگ بھی و تعلق گو دنیا زیادہ بھی گو مادیات زیادہ بھی دغدغ مالے ہو پریشانی مالے ہو نانے میں دلانتا کہ غما زندگی ماوران زندگی دنیا محبت میں دل سر غالب بھی منی عزیزان تعلق گو اللہ کم بھی وقت کے دلان منی عزیزان سنگین با وقت کے منی عزیزان ما و شما توازن بهموارد و توازن وقت بهموا دنیا کشش میں سرا غالب بیت منی عزیزان قساوت قلبی میں سرا قید واللہ رب العزت شما فاصلہ گیر شما دور بھی دنیا و منافع دنیا گم نزدیک با دنیا غم و اندوہ میں سرا غالب بھی و دنیا استرسو دنیا استرابو دنیا پریشانی میں دلان سرا نندی مروچی شما یہ حالات نگندے شما یہ
منی عزیزان نه تنها غیر مسلمان، بس غیر مسلمان بجایت مسلمانان شما گنده که چنک پریشانی به سر، چنک نگرانی ہے، چنک ناراحتی ہیں، یہ تمام ناراحتیان و غمان پریشانی ہیں شیشی کے رابطہ گو ذات ہے کہ باید برقرار بھی کہ میں خالق ہیں. یہ رابطہ کم ہے، میں رابطہ گو دینہ ضعیف ہے، میں رابطہ گو اللہ ضعیف ہے، ما فکر آخرت ہے میں ذہنت نہیں مروچی غفلت تا جائے میں سراحتا کہ ما یہ قبران گندن وتی عزیزانے روان دعایا موانا وتی جند عزیزانا بدست ود دفن کنا ولی میں ارسان سرازیر نبایا مارے گری وگنگی قبران سرا قہقہائیں تو قبران سرا ہندگیں تو در حالے کہ صحابہ حالات نما وقت وانا قبر سرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بارہ یہ تھا کہ ہنچے گریت کہ آئی ریش مبارک تر ربوش گری وگا. یہ منی عزیزان ایکا فکر مند تھا میں گزشتہ آبا و اجدادا نے آوان ایکا منی عزیزان آخرت تر یاد کرتا، قبر یاد کرتا، شفا نیما و گرباما و سہارا استاتگا و آوان نماز وانتو گریتا نالتش بریوتی آخرتا غمگین بوتگا گوشتا ما پا آخرتا دست آورد ندارا ما گناہگارا اللہ کو ما چور رفتارکا. منی عزیزان مروچی ایک غفلت هاتا کہ عوام مردما ما گلے نداران ما شوتی جندہ گلگا کنان کہ مارا مروچی گری وکم ترگی قبرستان سرا ما بریوتی آخرتا شپانتا گری وگن نئے. منی عزیزان والنگریوان وما فکر مند نہان گویا ما فکر رہت ہے کہ قبر میں آباد ہیں، آخرت میں آباد ہیں، بلکہ آخرت تے آبادی ہے ہیچ فکر میں زینا نہیں. منی عزیزان در حالی کی توہیں اشتباہ توہیں خطائی نتیجے غفلت ہیں. غفلت ہمیشہ منی عزیزان گوشا کہ میں رابطہ گو دنیا بیشتر بھی، گو مادیات بیشتر بھی، گو نیاز و ضرورت بیشتر بھی، بیشتر مپول والے جوش اب جانے تا یہ کہ ماوتی آخرت جوش اب جانا. منا گاہی افسوس ہے بعض مسائل سرا من گاہی بعض عزیزان کہ میں انتظار یہ ہے کہ وقت چنان جلسہ یہ جائے دائرے بھی آت دور دور کاران وتی ویل کنا و بیان تحبر دینے گوش کنا شاید یہ دینی پیام و حبر تا یک چیزی بھی کہ مائے بیداری بھی بعض شما ان کا دور منی عزیزاں کہ حتی ہمیں فکر شنبی کہ ما بروان جائے حبر دینے گوش کشا خیال کنا کہ میں نماز پانچ وقت کہ ما وانا مارا کافی ہے. منی عزیز ہے نماز توہین عملے ولی نماز یک عبادت تے و یہ دین اسلام ہے احکامان و راہان اللہ رسیدن ہے. بعض اللہ تعالیٰ میں سرا یہ کرتا منا یک یاد من یہ خبر دا کہ ایک روچے یہ شہر میں سر کبتا تو دوسرے مردوں میرا من مجلس تا ندی کہ مروچے نہیں آتا ادا توہین جمعیت آتا بعد اس خواہی کو بعد من دیس تو اس خواہی کو منی موتور خراب بوتا اب موتور آب خراب بوتا و من رفتون حمودا و نتو انتش میں جلسہ بیائی شرکت کنی من چیزی نگو ولی منا دلیتا من مقدر بوتا تو کی پچی نیاتا جلسہ منا افسوس بود کہ یہ موتور سال 12 ماہ یہ آپ ڈگار ہمیشہ ہاس یہ دکان یہ کشاورزی یہ ضرورتا مگر سالتا مارا ویل کنا سالتا جلسہ یک بارے دلگان مروچی یہ توفیق کر اللہ داتا ہمیشہ کی دلگان تا جلسو نئے ولہذا من گو عزیز و تی دلون گو کہ مناسبت کہ تم موتورا را بیشتین و تبیہتین ادا یہ حبر دینی گوش کرتین شاہ یہ حبر تی دلتا اثریب کرتین ترا توبہ یا نصیب بوتین اور رجوع نصیب بوتین. ولہذا منی عزیزان ما شما پا دیگه چیزیں یاتتا منی عزیزان دلگانین منی عزیزان علماء معتمدین کہ ادھا حضور دارے پا دیگه کاری منو تا یاتتا اللہ پا دیگه چیزیں منا اترا دیم داتا منو تا ادھا پا دیگه چیزیں مشغول بوتا. یہ به منزل یہ شیئے کہ شما وتی فرزند دیم دے تو برو بازار فلان چیز خرید کن بیار برو بازار فراموش کن کہ منا پچی دیم داتا ادا بیدا کو چکن لیب کن تو بازی کن تو برگردی کجھ
من بیوش کرتا من نداتا منا پچی دیم داتا اللہ منا اتراب پر نگاران دیم نداتا منی عزیزان اللہ منا اتراب پر مادیات و دریا و منافع دریا دیم نداتا یہ شان پا ماو شمای خاطر دیم داتا اللہ منا اترا پا ایک چیز دیگری دیم داتا اللہ دیم داتا کہ منو تا ادا گو خدا رابطہ برقرار کنا یہ زمین ارتباطا گو عرشا برقرار کنا یہ زمین ارتباطا گو صاحب عرشا برقرار کنا گرائی تعلق ایمانی گرائی عبادت و بندگی گرائی تعلق برقرار کنا گرائی راز و نیاز و یاد تعلق برقرار کنا گو خیر کاران و نیک کاران و خدمت خلقا بند مردمان دعا گویا ولی رابطه برقرار کنا منی عزیز اذا منو تیاتان منو تا به دیگه چیزی مشغول بودن به همه چیزی مشغول بودن که آئی برای من و شما جوڑ بودن همه چیزی که برای ما و شما خدمت یاتد منو تا به همه خدمت مشغول بودن ابو مخدوم دنیا میں مخدوم بود و ما دنیا خادم بودن به جایی که ما به الله غلامی افکنن اللہ خدمت انجام دین اللہ بندگی انجام دین اللہ دین خدمت افکنن ما چسبتم به دنیای شیرینیا و لحظا رب فراموش کو ش اللہ غافل بودن اللہ منو شما را نجات دا منی عزیز هیچ تاوانه هیچ خساره برای هیچ ملتی نه برای هیچ قوم نه برای هیچ فرد هیچ خساره نه که سنگین تر از اللہ غفلت بھی ملت ایک اللہ فراموش بھی انسانانی کہ وتی رب فراموش کنا رب شیاد ببرا منی عزیزاں تو ہے خسارے متحمل بیان تو ہے نقصان وضعیات متحمل بیان و انسانی کہ دست به گناہ جنا دست به فساد جنا دست به معصیت جنا اللہ دستورا صریح نپروشا نماز لوانن تو اللہ دستورا پروشا روچہ نگرن تو اللہ دستورا پریشا منی عزیز آوان سنگین خسارت باز سنگین ہے آوان تاوان باز سنگین ہے اب قبر عذاب تا گرفتار بیان اب آخرت عذاب گرفتار بیان آپ کو بمبستن رو برو بیان منی عزیز ہنچین بمبستن رو برو بیان کہ فراوان راہ فرار نمانی راہ نجات نمانی آوان کسے نجات نہ دا وقت اللہ مؤاخذہ کسے کہے تو کسے را نجات دا دربا کہ اللہ آئرہ مؤاخذہ کرتا ولہذا نما نباید منی عزیز شاء اللہ غفلت کنا شایستہ پما نے پما آبا و اجدادا مناسب نبوتا پما نسل آئندے مناسب نے کہ ما اللہ حکمہ پروشا میں جائگانے میں حد نے کہ ما خدا حکمہ بپروشا و خدا حکمہ نادیدہ بگرا و پشت بسوی اللہ کنا و رو بسمت شیطان و نفس کنا اللہ منو شمار توفیق بندگی عنایت کا منی عزیزان رابط تنہا رائے نجات و رائے حیات و زندگی اصلی ہمیشہ کہ میں ارتباط کو اللہ برقرار بھی وما کو اللہ در تماس بیان وما کو اللہ ارتباط داشت بیان ہرگز اللہ نافرمانی پر دنیا منافع ہمیں کنا اگر ہمیں یہ دنیا در اختیار ما قرار گی شایستہ نہیں کہ ما اللہ پا دنیا خاطرہ عوض کنا خدا بدل کنا پا دنیا و عوض کنا پا دنیا ما اللہ رضامندی ترجیح دے ہمیں دنیا و تمام دنیا منافع و تمام دنیا منی عزیز نفع اللہ ترجیح دیا من وتی ہمیں ارائزہ شکست حمدہ چون وقت نمازن و اکتفاء کنین و چند جملہ دعا کنین و افسوس کے فرصت نبو من دیمترہ کاش ما بیاتینا یہ علماء اذا نشتگن صحبتش کرتے یا ما شما خدمتا ارائز بیشتری مطرح کرتے منی توار به شما مردم عزیز و به وتی ماسو گوهاران اگر منی توارا داران و جوانان عزیز میں کہ اذا نشتگن مسجد تها منی سفارش به شما یشه کہ اللہ دین محکم گرے زندگی دنیا ہے فریب موارے اللہ اشتار داتا آئے مردم گوشت شما را دنیا فریب مدا شما دنیا فریب موارے دل میں یہ دنیا ہے زرق و برق وسائلان نوکن صنعتا نوکن کالاہان یہ شیکن وسائلان شما دل مدید شما بے اللہ زیبایی دل بدید و شما گرویدے اللہ بے و اللہ طرف شما رجوع بید
وتوجه به. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم أسألك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. परवरदिगार हाँ तब ये नियाज़ें खुदा ये है तरा पर हिच कैसे नियाज नहीं अल्लाह न तो पर इंसान नियाजदारे न पर परिश्तान और जिन्नान न तरा नियाज़े पर अंबिया और औलिया हास न तरा पर हिच कैसे हिच गैरे अल्लाह तरा नियाज नहीं अल्लाह हम थी नियाज़मंदान हम तरा सनाह वशान أمتي تعريف كان ترى تعريف زيبيد ترى زيباي سنا صفات أزانته إلا تبزرگ عظيم ذاته إلا تبي نهاية عظيمة ما تي كوچكين بندگان ما تي غلامان ما تي غلام زاده میں پتو آبا وجداج تي غلام بوتگان ما تي بردان يا الله میں ماتان جد و اجدادان تی کنیز بوتگان. فروردگارا ربا مارا دریاب و مارا وتی غلامی نصیب کن. اللہ ایت شرف بالاتر شیئے شرف آنے کہ تی غلامی نصیب بھی تی بندگی نصیب بھی تی محبت میں دلان تابے ما تی ارادت مند بیان ما تی دوستدار بیان. اللہ شیئے شرف بالاتر شرف نے کہ تی حبیب و تی نبی و تی خلیل و تی دوست محبت میں دلیتا بھی تی دین و آئین و قرآن محبت میں دلیتا بھی. اللہ مرش دوست دارن و تی اللہ مرش دوست دارن و تی دینے بگردین اللہ مرب متدین و دیندار بگردین. اللہ ہیچ چیزی تی نزدیک بالا ترز دین نہیں بالا ترز ہدایت نہیں بالا ترز قرآن نہیں. اے اللہ مارا مسلمان واقعی بگردان دیندار بر حق بگردان مارا ظاہران و باطنان دیندار بگردان. اے اللہ وتی رحمتان بمحسر نازل کن و شم تقصیراتان شم گناہان شم خطاہان در گزر بھائی ما وتی خطاہان اعترافا کن انتی بارگاہا ما وتی قصورا منن و قبول دارن کہ ما محسران ما پشیمانن ربا پوتی عمل کردہ بدینا و ما خجلن تی دیما و نادمن. اے اللہ تمہارا دستگیری کنو دریاب میں گناہانا ببخش و معاف کن تو گوندین و کل زندگی گناہانا ببخش و ہمارا گوتی ذاتا رابطہ نصیب کن تعلق نصیب کن بندگی وتی مارا نصیب کن. اے اللہ ترب و ماتی بندان اے اللہ ماتی ضعیف ان بندان اے اللہ ماتی عاجز ان بندگان ما وتی عاجزی و ضعیفی فریادت وتی بے کسی وتی درماندگی فریادتی بارگاہ کنا. اللہ مارا یہ میں قوم ہدایت دے اللہ مارا و یہ میں ملتا و تمام ملت مسلمان ہدایت دے بلکہ ہم بشریت تو ہدایت دے. اللہ تقا قادر ہے و تا ارحم الراحمین ہے. اے اللہ تغییر بیار میں زندگی آنتا تحول بیار میں زندگی آنتا. اے اللہ یہ شان دینا
إيمانا ومعنويته إلا آباد كان وقوي ترين معنوية الدين يشان نمار ويشان نسيب كان إلا يشان يدشتا زمين حاصل خيزين إلا سرسبز آباد كان إلا شرائطنا فراهم كان إلا يشان الروزية حلال كان وأسباب الروزية هم جائز قرار دے ويشانا شوت نعمتان دنيا وآخرت بارمان کرتے إلا منافعنا دينينا ومنافعنا دنيويا برای ما تامین کنه الله إلا هیچ وقت إلا مارا چنان قرار مده که منافع دنیا ش منافع آخرت ترجیب دهن دنیا ش آخرت ترجیب دهن دنیا شتی پاکن ذات ترجیح دیں و ترا برای دنیا ناراض کنن اللہ مارا نجات دے کہ ما قانون شکنی ما کنن اللہ مارا پائے بند نماز بگردین اما نماز کتب اولیاء اللہ نصیب کرتا مارا نصیب گردین اللہ قساوتانا سختیانا سیاہیانا شم دلان تدور کن وما دلان رجوع نصیب کن اللہ مارا شوتی صالح لیکن بندگام إلا وتي بركات على آسماني وزمينيا مادي ومعنويا منطقة نازل إلا وتي رحمتنا إلا بقارن زندهان سرا ومرده وگذشتهان سرا في قبرستاننا ما مغفرت كان إله العالمين مرحوم شيخ چراغ ومرحوم شيخ قول محمد ومرحوم مولاداد سردار زهی جب بهترین رحمتان چرا جایش بده و جمیع گذشتهانه که شتگان الله غریق رحمتش فرما الله ای عزیزانه که تازه شتگان مولانا ہے ناکوه ہے اللہ و سایر عزیزانه که یہ منطقه تازه شتگا و یہ 4 نفر که در اثر تصادف گوستا انو فاتحه سرا الله شان غریق رحمت کا الله گذشتهانا میں والدینانا میں ماں تو پتانا اللہ میں عزیزانے کش دستین داتا مغفرت کن درجاتا نے بلند کرے اللہ اے اللہ جنین و مردین پیر و جوان اے اللہ تمام دلانا متوجہ وتی ذات اب گردین اے اللہ یہ قوم ہدایت دے اے اللہ ملت دین دار کن اے اللہ ملت سبب ہدایت دے ملتا نب گردین اے اللہ ملت توفیق دے کہ فدگران خدمت کنا دیگران دین و دنیا آباد کنا اللہ یہ قادر ہے وقوتا ہمیں چیز آسان ہے اللہ مارا درخواست شتی ذاتا پاکینا و اللہ ما درخواست دارن شتا کہ مارا برای وطی نوکری و غلامیہ مارا برای وطی خدمت و وطی دین خدمت قبول فرمائے اللہ من نسل آئندہ نسل با علم با سواد دین دار متدین و با ایمان وهداية يافتين وصالحين كارشناس وخبري بقردين إلا من منسر آينده آباد كان إلا عاقبة ما بخير بقردين وتي الرحمة كل منطقة إسرا نازل كان إلا باران الرحمة إلا بغاري منطقة وتي حورنا إلا نازل كي منطقة بار بار وچنانشان آبان زياد كان كي كل دشتانا إلا زير زراعت وزير كشت وزير آبادي بروان ويه بندگان وتی شیء وتی زمین بهرمان گردین الله الله تنگ دستان روزی بده الله مریضان شفا بده الله زندانیان وسیله آزادی فراهم کن الله ملک ازدواج وقتی آتا جنین یا مردین زمین ازدواجش فراهم کن و الله شفاعت پاکین منکراتان معاصی و گناه منطقه حفظ کن منطقه گناه الا آلوده مبیش آلودگی نجات عاقبت ما مچان بخير فرما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم